Namhlanje kuwumhlaka 4 June sithe ake sivakashele kwaNongoma sizoseka iqembu elilalela Ukhozi FM Amadelabuthongo. Ezinazi-ke babukeli ukuthi Ukhozi FM linamaqembu amaningi njengoba sinabalaleli nje about 8 million. Sinamaqembu asupporter and futhi alalela Ukhozi FM. Njengoba nje sibungaza unyaka ka62 years Ukhozi FM lukhona. Sithe namhlanje siza la Ukhozi FM sizojabula kanye nabo, sizokwazi ukuthi sibatshele ukuthi ibranch yakaNongoma sikhona, singabasakazi, siyafika okhozini, sibasha, sihambe inyathelweni kahle kahle zokhulukhethe, inyathelweni zoKansas City, inyathelweni zazo zonke ingqalabutho zokhozi FM ezikwazile ukuthi zihambe la sikhona namhlanje. Sithi sikhona njengabasakazi bokhozi FM sizojabula nabo, sobakhombisa ukuthi siyabasupporta, sobakhombisa ukuthi siyabonga ukuthi bayakwazi ukuthi bahlale nathi basilalele, sobakhombisa ukuthi ngaphandle kwabo asiyolutho singabasakazi bokhozi FM. Abalali bomsakazo Ukhozi FM abazibiza ngamaDelabuthongo bahlele i-Get2G yabo yesikhombisa yesi-7 namhlanje kulonyaka ka2022 bayihlele kahle kwaNongoma. Inhloso enkulu lo mcimbi ola sizogcoba iziko lokho kuthiwa ngesingisi ibranch, sizogcoba ibranch yakaNongoma ukuthi nokho nani nakaNongoma khululekani Ukhozi FM olwenu, umsakazo wenu lo, nakani ukuthi umsakazo wenzani, fundani emsakazweni Ukhozi FM, landelani izinto umsakazo ozenzayo, nani lokho enifundiswa kona emsakazweni bese ne-apply emphakathini eniphila kuona. Njengoba nazi ukuthi ke njengomsakazo imandate abanikezwe yona which educate, which entertain noku-informa. So zonke lezi zinto lezo sinikezwe thina nathi ukuthi emphakathini sizenze sibonakale ukuthi thina sisebenzisa umsakazo Ukhozi FM. La masenze G2G ila isuke sikhuthazana khona, selulekana khona, selulekana nje ngokuthi mawungena emsakazweni akudingakala, mawungena nje emsakazweni Ukhozi FM awudingakala ukuthi ukhulume izinto ezinyansayo ezingagcina zihlehlisa abalaleli. Awudingakala ukuthi ukhulume wedelele umsakazi, izona zinto esiqwashisana ngazo masilana, siqwashisane nje ngokuthi kahle kahle ukuyihlonipha kwethu. Ukuhlonipha ukuhlonipha umsakazo uqobo. Kunomehluko phakathi komlaleli wokhozi nomuntu oyidelabuthongo. Umuntu ovela afone nje asho noma ngabe yini emsakazweni, nomuntu olandela ukhozi ngokulithanda, onephashini esimbiza ngokuthi iyidelabuthongo. So njengoba silapha nje sisemcimbini, kumnandi, kunama celebrity, kunabasakazi, kunabo bonke abalaleli namadelabuthongo okhozi ongawacabanga asuka koGoli, asuka koThekwini, koNquthu, ko-Escort. Ngicabanga ukuthi umcimbi omnandi lo kakhulu, ukubonana nje nabantu ehlezi sibezwe emsakazweni kuyinto leyo enhle kakhulu, ukubona abasakazi, ukubona ama-performance asenzekile la, nama-hip hop, omaskandi, yonke ama-live performance ongawacabanga akhona la ngaphakathi ehholo. Ayidume lenqola iye phambili ingami ngoba sesizitholela abafowethu, odadewethu, omama, osisi kanjalo. Siyabonga kakhulu, akwande kubo bonke abafaka isandla ekuthenini lo mcimbi ube impumelelo. Siyabonga kakhulu. Sithi #Ukhozi FM 62, sithi #Ukhozi FM 8 million gang. Sikhona namhlanje sihlangene amadelabuthongo, kumnandi kakhulu, bekuyinjabulo enkulu ukuthi sibe lana sibakhombisa uthando, basamukela kwamnandi, sabona abathandi bokhozi, abalali bokhozi. So uyakhula umndeni wokhozi uyadlondlobala ngaso sonke isikhathi njengoba wazi ukuthi inyanga kaJune sigubha iminyaka ewu62 yomsakazo Ukhozi FM. Kuyintokozo ukuthi sibe khona nasithi #Ukhozi FM lo hamba phambili.